Ye. Jero wayan. Ye, jero ketut. Jero ketut sing dikulit yang. Men jero wayan ke kijone. Kijone sing tucing yang ngurus. Aduh, sajane maroja. Jeneng nih saklek kayak kemunyi nih saklek. Sing masuk tiangnya jero wayan niki meriki, pesu niki kelungu kijo, kemudian. Kijo tujuane kemudian. Ndiangnya sing tucing jang ngurus. Jero wayan nak kene. Kene sing tucing jang masih ngurus. Wah, pesu Jawa tua Jumah, Jawa tua pesu. Wah, majalan nak katis wangon wau, hawat wa mamunyi, bungut wangon wa mamunyi, waten singgile bungut siangon wa mamunyi, cingjang terus. Yang jalawan nih. Wah, cici wang takon ci waten sing metakon kenci. Apa mirip pitong ciken wae. Pesu watakon ci mulih watakon ci nanang wasin tenakon wadek ci wang takon ci. Kacak pasah waktu wa bungutingin. Nah yang betul jani dirawayan konek tiang nih gitu. Nawa metakon kenci jani. Apa takon dirawayan? Gas nyepi aja ci mali. Ada nih jadi mau suleh tekanis. Ada sih nak nyepi melali. Asal penyepi ngonyong Jumah. Si munafik. Sing tadi nyepi itu melali sangkali ada catur penyepian. Mati geni, mati karyo, mati lelalangan. Sing tadi itu melali. Nyen orang gitu, hukum tuh. Catur penyepian hukum. Jang dia nak bawa di jalan-jalan melali di. Anak depan sepak bola jalan-jalan nih. Sing tadi tuh asal pun jerawayan pesu, masa nyepi jerawayan pesu jok kan pecala. Oh yang berarti yang wa pesu jok pecala ngejok. Mon yang pecala pesunya ngejok. Udang bading ke kewa dia. Ujang bedang bading jerawayan, yang sing bading nyak ya masuk. Wah nak biasa cuma bedang bading ajak mama cuma. Yang sing bading nyem kebiasaan. Aden kene do jerawayan, engken. Asal bonyen pecalang tuh lah tugas. Memang tugas nyen. Adat mang tugas tuh. Untuk menjaga keamanan. Kalian ada adat memberikan tugas kepada pecalang untuk mengamankan nyepi. Nih buah sing ngerti wae. Sing ngerti pecalang ditugaskan untuk mengamankan nyepi tunggang sepi amaneng. To yen bo nyepi sing suwung yen bo suwung nyen ado. Nek perlu amaneng yen ado maling harus amaneng. To nyepi kone amanang nih buat sing ngerti. Mungkin nengeng mataan jadi kamu apa bungutien. Duk nyelek ngomongnya dia. Sing berarti jerawayan sing setuju tekan pecalang. Wah sing ngadung orang sing setuju. Wah yang ada pecalang wacak jempol bang wak. Tak jempol lagi. Inan limo teperat jempol bang wak. Kaleng pecalang ciri khas adat Bali, polisi adat Bali pecalang. Masa nak melasti pecalang mengamankan. Masa nak do karya pok pecalang mengamankan. Nih pikir wak nih bo. Nyepi kone diamankan. Menyen yen kalau jerawayan ikan masuk jerawayan to nih ikan tiang. Yen dadi bani dewasing gitu letut petut. Aduh donik letet kita adan kuno tuh. Menyen adan sih adan baru. Nyen boy. Beboy. Nak kene kena yang itu nyen boy. Masepuk bungut orang boy. Maksud wasing adolen. Banyak gen rakyat Bali terutama Inuit menyadarkan diri itu kenapa? Menyadarkan diri mungkin yang video yang sam-sam kami anu nyamo Inuit
sing ya kita not wamasan nyepi ya pesu mulai bengagan salbo nyepi ngagan negak diwang boken nyemak nyepi bulas mah nih tuh wasing tuh anggon wa pikiran kalian jani Irago lah hari raya nyepi adalah hari raya umat Hindu Irago nih patut nyukyang menghormati pangsing Irago kedek ketimpal pisah godau jurang di subaan kedek Irago pedih nyin ngurin ngajak ke Bali yang sing Irago di Bali ngajak ke Bali oh berarti jerawayan ke nyepi ya dia melali yang sing lali yang nak menghormati agama ini hormat tekan yang nyepi dia jerawayat wah jumah juga ngoyong oh jumah ngoyong jumah ujang ya jumah meceki sudah tekan aduh jerawayan nak patuh tuh engken patuh tuh cuma jerawayan ngoyong meceki patuh sing dadi tuh nyen orang sing dadi sing orang san catur penyepian mati geni mati karyo mati lelangwan mati lelungan wasing kan di ngawa mati ceki iya nado ya mati ceki wasing meceki terus sing ada di ngawa baca wadi di lontar sing tae nado mati ceki bener mas itu oh iya bener jang itu ramang jadi sing maksudnya asal bo meceki itu nak arti meliang-liang tuh oh berarti yang nyepi itu sing nanti meliang-liang bingung menyoba dia sing maksudnya artinya meceki itu kan anu gitu artinya hukum yang tidak boleh meceki nyen orang sing nanti meceki anu gitu lah mangku plastiko to sing nanti meceki dilarang metajan dilarang sing nanti wah boy kadung tuh kudiang berarti blog nih wah belum keputih ngerti patuh tuh jemput blog tak ngerti gitu jerawayan gitu man jani kerja jerawayan kemudian ben watakon sijak pengenak basang wat setut apa lengsin sing maksudnya kene nak apan jani dipuri ada karyo nya jani dipuri iya ngaya puri pengken bang segar oh iya ngaya kepuri segar yen ada karyo dipuro sing kepuro bolak balik ya coba gini ya iya ngaya kepuri kone segar yen ngaya kepuro sing segar yang mulo sing ngaya kepuro yang mulo ngaya kepuro rago sing segar do kepuro lan kepuri nah yakin kena rago di jerawayan kan begitu nyan wah nang hitung segitu wah yang panas basang wah nyan gepluk pulon wah yang ramang sing wah jelemo jawat me amah wana sinyen nah ngayan kita jalan hijau jadi jerawayan yang ngaya wah ngaya gitu yang nurin jiwa ngaya wah dari para nak mulung ngaya kalau kene mungkin tonen wah ngaya wah mohon diri malung kayaknya ken mamah wah manglah tuan dia stone wah jelek bulan wah nyelonet nah yang kita ranu nama lu mau jalan malu mau pangsing ya aku mau coba aja dulu begitu bonyet pangsing nyoman beli jani kenganya pokoknya beli kenganya jani ngiring waktu kalau jani dijo nyoman nih gitu nana jalan dong moman beli teko nyoman aduh kadang otak yo belum gitu sing letak nasi yo koplar udah berpikir kan punya teman ngomong doda ini bisa mau teman memunyi itu tuh berpikir ya kaleng nasi lengar memeh lah tuh nah ne maro penganyah ne beautiful cantik Jolita tuh bang rengkiang cikal dono layu merah tuh aduh di bilang nepun aja ingatkan mama Jumarat tuh
Akhirnya anu istri pergi do lan nang istri makejang dong ayah patu dong ayah karado dab-dabang karyone rado. Jani supo sedan itu. Selamuan itu. Merasa liang manuk bahagia kena dewe. Tu aja saja hidup nak mulut sedadi lepas jeli kelawan yang melak ruo bineta. Agat irago dadi wang jero. Kewalau lajur kini cukup ngiring raksasa. Setata perjalanan kekepot ke laku ratu. Sing tae ngelaku ngerasa ne rahayu. Modayo jora amun to ratu nangtung diantuk kesangetang raga dadi wang jero ngayah yekone dipuri apo pun jadi lantas ido sang Laksamana ado lantas dipuri lantas kesedang pedala meratu Dap-dapang aden-aden mojak mekejang edengan jani bakten nyai edengan ken sudarmani rago dadi wang jero nana gitu semua ratu aden-aden mojak mekejang jani baktennya itu apa jani nak sedang itu sang Laksmana dising menyonganya sing tepuk kuban itu Laksmana ratu nak bagus ya nyai nepuknya nak ratu pesuncang-uncang ya dalam Lah, enak pada kingkin aku. Lu mampak pepareng kelawan sirekak. Lecet. Ian mangkana ulun sah kedera pepareng. Laksmana yada bepraya apa aku takno pejah kelawan siang kana iyai lah kena kena lumikat keramane sira Laksmana iyan mangkana lumadu
jani tolionan bergaya edeng bakti ya rago dadi nalo di bendani rago ado nak ngubuk pangjak lewong pegai di pisago hian mangkan namanya berteman nanti ratu biasa nih ratu tuanya gugu muni teken ini asal pokoknya gugu dicuang nih ratu liang ratu ijo ya kelaku ratu sedang itu man belin dia somah yang aneh bagus nak kening itu man beli banget tugas ken Mister Ketut kalau ngayah koni dipuri cutatnya beli mau pesan teken nyoman kan mau kena yang bertawang mau perjalanan beli nyeresek beli lah batis itu perjalanan itu yang sing yang menyeresek perjalanannya do buka jalanannya man dong ratu do beli sang sayo ken tiang anak mulut tresno teken yang beli ini mulut Senin tiang apa benar begitu mangke yakti nah sebagai tanda cinta kasih beli kepada Dudek terimalah kecupan mesra mantap yang kita menjalan nana yang kita ada cuma mang itu bener menaden tiang lasoma di aston dunung bobo bener betik kawalo tresnanak sujati tekening tiang di jeleweng tiang nak kawasin kenipun dong ratu jeruk ketut tiang rawon nek orang jeruk ketut man urane jauh somah tiang sampun ngaya punya yang ngaya duh aduh nasib lewong saja naratu men maksud beli ketut ke kengken nang gendong sinakon gitu artinya masak ngoman ngengsap dengan nostalgia yang dulu gitu Ratu kan man medunang pisan. Dong ratu maksud beli kengket. Itu ke lo. Daun deh lo, disemut gini nih lo, semut ratu. Jak uya diangken beli ketut ratu. Uyan itu nyonyong sing pas, betul batis sing kenonot gitu. Beli ngale gawe wilahan ke Duro Negara kanjing nyebrang dukat beli ngale gawe nyebrang pasir di Subang kemudian ngilo nganten aja aja Monas bonglak to. Ken dire bagus goban beli badang goban ya we. Dong ratu luwung ben beli memunyi kaden beli kitu sujatine. Beli dong melaksanone corah tekening tiang, urinir ni sujate negak beli malu negak. Tekengken lane lo kengken. Nak sing kitu sujatine penatine nelaksanin beli. Ulian beli bejani tiang lantas ke kene yen sing ado jelema teku diang-diang bandia beli. Atomo rasa rindu bilang petang ngira do ketemu dua peling ngerayu ngai kena tiange melayang gala terus menjalan pasang tiang ngenan jangan liu anake nawang tiang tuba mo awak dadua buka itu melilingkan semua kitab sarene ibu pelit warmo kabar
kan dipasang sing dadi engkepang Didi menam pedeng ngaenang lek reraman tiang lekat piana kejaani ngadom meme nanging centapane meme ning kenapa danang di yo yen sing ado jelemu usan to beli nebelok to nyuwang tiang beli yang tiang ibadah ratu beli Iya dong kang kaden beli tuh. Nak pelaksanaan beli tuh pakaian beli pidanto. Dong lekat panak beli belum lekat beli. Tas kuda bawa marau teka beli. Nyak cara beli dinangnya nyak cara beli nyak giges beli. Gitu kan proyek lah magaya gantong. Dak yung. Aduh, agak sih. Kuwi pada tuh. Ratu agak yang menyonyong di sini poleng yang pada ada. Aduh, nak yang berlalu biarkan berlalu mang. Apa sih artinya yang sudah lewat itu? Gitu. Artinya maksud beli jadi nih liwat bang liwat, nih jani utama kesempatnya gitu.